уфақ ватан, кой бұйық жан. Құш дегіл рухлар топеңде очқан. О туған койым, гүл олған койым, бала чағымда құбылған койым. Бөлі қиметлі сөзлеріні тамырлары Ақмечет районындан олған Шырян Али яза. Бүгін біз құлан чөллерге yol алажақмыз. Yolumuz elbette uzun olup Kırım'nın bir çetine ketemiz. Kırlevut koyu Ақмечеттің шымали шарқ tarafında yerleşi. Koyga kirmezden sizni Jarılgaç özeni karşılay. 2016 senesinin kayıtlarına göre koyda 10 sokak kayıt edilip 191 ailede 570'den ziyade halk yaşagan. Kırlevut adının manasına geçsek, çöl şivesinden kirli bulaşık olganını anlamak mümkün. Ut, yani ot, yeşillik manasını taşıy. Kirli otqa çamurda өскен qamışlıqqa айтқанлар. Öyle etip özeninin aldında olgan koy bu adını taşıp başlagan. Koy 1680 seneleri Kırım'nın kameral tariflerinde kaydedilen. 1784 senesi Kırım'nın xanlığının sonki devirlerinde Kırlevut koyu Mangıt qadılığına kire. Ama böyle malumatlar da var. Kırım xanlığı devrinde Kırım'nın şimali garip tarafı Gezlev kaymakanlığına ait olgan yerlerinin sınırlarında bulungan. Mengli Giray II kararına göre 1740 senesi uç qadılığına bölüne. Bular Diptarxan, Şeyh Eli ve Megettir. Neticede Kırlevut koyu Kırım xanlığı devrinde Balaban Kırımtatar koyu sayılgan. Ve Tarxan Qut yerleri Mansurlarının soylarına ait olgan. Mansurlarının beyleri xanlarının qızlarını soramağa da imkanları olgan. Koyunun aldında yerleşken ve şimdi gayip olgan koylerden birisi Kastel koyunun mezarında bu asırga ait olgan yadikarlıklarını tapmak mümkün. Данным дневника Усейна Баданинского во время экспедиции в 1925 году он описывал эти монументальные камни с выемкой, которая называется Куш-Хайрате, общественное достояние птиц. В силу отсутствия каких-либо рек, водоемов, после дождя, либо же росы, птица могла находиться и возле этих вот могильных плит. Но это место уникально тем, что по северо-западному региону это единственное уцелевшее крымско-татарское кладбище со знаками принадлежности, с тамгами, который в свое время определял род, проживающий на территории нашей местности, данного региона. Но во время экспедиции 1925 года, путешествуя с Османом Акчокраклы, он давал классификацию этим тамгам. И те тамги, которые встречаются на этом кладбище, они говорят о том, что здесь проживали роды Кипчак, Ногай и Мангыт. Ve bir komşu koylar Çelebi Mambetoğlu qadiyligine kirgen ve onun vasiyetnamesi başqaruv işleri hakkında tarif ete. В Государственном архиве Республики Крым Челеби Мамбет Кадиоглу в XIX веке он написал это завещание в Гюзлеве. И одним из пунктов этого завещания являлось, что каждый пришедший на его похороны нужно раздать по 1 рублю. 15-м пунктом этого завещания гласил, что его непременно нужно похоронить на этом самом месте, а завещание это хранить в Мектебе при деревне Кастель, а все завещанные земли отдавать на благотворительность в сфере образования. Как, допустим, в деревне Далуджар существовало 2 мечети, 2 медресе и 1 мектебе. То есть это не случайно, вот такие вот меценаты, добродетели по сей день остаются в века истории нашего северо-западного Крыма. Ama bu yerler acınıklı allarda buluna.
Сильвия ханым тарихымызның кыйметле ядикарлыкларыны асрамак максатында чоқ ерлерге муражат етті. Амма да чаресіз. Ve bütün yerler açıklıkta türlü kadimi mengligimizge ait olgan sırlarını taşıp, anlamagan insanlar tarafından gayip etile. Koyunun en kıymetli tarihi ve dini digerliklerinden birisi bu camidir. Onun kurulu tarihi belli değil ama tamir etken insanın adı belli. 1925 senesi Avgust'nın 10'unda Hüseyin Badaninski Kırlevut koyuna kele. Onun böyle tarifleridir. Kun batkanda bu koyga yetip keldik. Mında tek 10 arman maşinası çalışa. Koy halkı işlerini bitirip bizni başka koylarga bakanda bek yaxşı karşıladılar. Ve Cenup tarafında Balaban bir kurganda көтерілген taşlarını tarihçi köre. Bu көтерілме taşlarının aldında dini bayramlarda halk açık havada namazga toplana ekenler. Şimdi de elbette bu taşlar olmasa da cami saklanıp kalgan ve evvelleri bu yerlerde tekiye dervişi gibi sufistlerge ait olgan binalar da kaydetilgen. Kanuni arxiv malumatlarına göre 1864 senesi Kezlev kazasının yani uyezdinin vesikalarına göre Kırlevut koyundagi Cuma camide Seyit Magomed Kurddede oğlu imamlık yapkanı kaydedile. Ama köylülerinin sözlerine göre Kırım Hanlığından berli kurulgan inşaat olarak tek tahmin etile. O koyde yaşaydı birdane Qo'shmin Vladimir деген insan o bizga aytgan edi balaligi vaqtida. Mundağı imamlık etken bir imam efendi Qarbabamız rahmetli onların açlıktan qıtarılgan. Nasıl qıtargan? 32-33 seneleri bu arpa buğdayını alıp ketken vaqtında imam efendi kelip onların evine 5 bala ekenler, anasının adı Mariya eken, Meryem deydi. Kelip biz sizin bugün arpa buğdayımızın bir ırıp qazıp бірға толдырармыз, ama siz бірге айтмаңыз деген. Ерефлер келіп, оны япарлар деген. Әбетте ақшам біздің қымыздар, егітлері келіп, бір қазғандар, бір қазған соң әбет ішін жақмақ керек, олып тітеп, яқшы етіп, қатмақ керек, толдырып кеткендер. Ama соң большевиктер келген соң әбет иеден жүргендер олар. Арпа бұғдай қарап, ama тапамадылар. Ол ұры қалды. Соң көп кішілерден алып кеткен соң ер айда бір кере бізге гежесі çuval un ketireydiler ve anamız bizni o çuval undan ötmekine pişirip açlıktan qıtardı. Ve son biz bir zaman vaqt kelgen son bizim de aramızdan açtılar ebette ve darqata ediler. O imam bir qoramta Rus olsun, Qırım tatar olsun, Nemse olsun o imam onlarga başlıq etip onlarını bu açlıktan qıtarmağa yardım etti ve onlar bir bayram namaz bolsa bayram namaz vaqtında 3 kere bu caminin etrafını aylana ekenler ve imamны тышта беклеп отыр екендер. Имам шыққан соң имамның қолына өпе екендер де имам оларға қампет бере екен бе имам efendi сау болыңыз, сіз бізді өлімнен қытардыңыз деп böyle bir mindarlılıqын teşekkürünü bildiре екендер де бір hikaye. Onun үшін bu yerdегі болған имамлар elbette тек өзінің қырқатарын düşünmей bütün bu yerde yaşagan gayrı dinlerde, gayrı millettегі insanların da düşüngenler, олардың бері yaşaganlar, yardım etkenler ve birlik beraberlikte yaşaganlar. 1882 senesi cami yanıdan tiklenilgen. Bu malumatını binanın divarında Arap urfatının yazılgan kayıtta göre bilesiniz. Mında tamir işlerini Abdurrahman Hatip becerdi dep açıklangan. Şimdi camide hatıra tamir kuruluv tahtası koyulgan. Ama birinci insanın adı yok. Yani kuruluv tarihi boş. Gelecekte tapılsa inşallah yazılır. Кирлеу дин жеметіне водопойны Новоульяновка көйді қосыла, екі көй. Бұл екі көйді бір 110 қоранта яшай, примерно. Мен мұнда келдім 91-де. 91-де келгенде бұл жамы сқылат еді. İçinde селитра, химский сқылатлар еді. Соны өзіміздің қалқынан ұплашып, яваш-яваш темізлеп, бұл алға кетірдік. Мына көргеніңіз мұны башташ, енді бүтін бұл
жәмінің атрафы мында мезарлық епсиерім. Шу мезардың мефталарға бағышлап бұл башташ қойылған. Бұл минареті жоқ еді. Бұл минаретті 2007 сене Браген деген спонсор шу тікіледі бұл минаретін. Район бойынша бұл жәми ең қадими сайылып, айры итибарға лайықтыр. Ақмешітте дини топлашулар олса, бұл жәмінің қапылары ер вақыт açıq. Балалар яз татиллеріне чықсалар, олар бұл ерлерде топлашып, дини илімлерінің сайыбы ола білелер. İşlerimiz, camimiz eski, işlerimizden al baramız, remont yapamız, içki işlerine, işlerine. Minbarımız yok idi, minbar yaptık. Aklayıp, sılayıp, sularını geçirdik, azbarını abandaşladırıq. Bayramlar, kimerde kurban bayramlarını yapayıq, oraza bayramlarını yapayıq, iftarları yapıla. Sponsorlar olsa gelir, bayram yapayıq dilir. Allah'a şükür yapayıq. Cuma namazlarını geçiriyik. Teravih namazlarını geçiriyik oraza vaxtlarında. Köylüler de toxtamayıp жәмінің ала ақында түшінелер. Boş vaqt tapsalar bu yerге kelip, yeşilliklerini oturtalar. Şimdi bu жәмиге çölнің gülü demek mümkün. Camimizge gelecek vaxtında mına dışında kirgen vaxtında gördünüz. Penoplast yapıştırıyık onu. İnşallah oraza bayramdan bitirirek. Sılap da çıkarıq onu. İçerinde de işimiz yoktur. Şimdi içeri Allah'a şükür. Abli sponsorlar kesimden bile neler dualar neler getirip verilir. Asayıq koyayıq. Bitti. İsteredik ki içinde de yani güzel şeylerini yapmaya yoktur o kadar bizge sponsorluğu yapmak için. Sağ olsun cemaatimiz teren para sorarsanız toplana. O kadar berip turalar Allah'a şükür. Şu cemaatimizin bergen paralarını işleteyik bunda. Eğer demolar da vermese, yardım etmeseler bu camı tokuluk işleyecek işte. Ekrem ağa bu yerde 3 yıl devamında koy arasında sayılgan insanlardan birisidir. Evvelleri imamlık vazifesini Nariman ağa yapkan. Birincilerden olup sürgünlükten son Kırım'a kelip, Allah'ның evine bağlı çok vesikalarını toplap, insanlar nende aktif çalışkan. Bunda halk yaşagan de bunda Tatarlar yaşagan. Neşin degende bunda mına yanaşa koylar var. Bir yanaşa koyga mına Snirne degen koyga bargan edim. Bir Kazak. Bunda bir-iki Kazaklar var edi. Mına ballar ne bile. Tatarça temiz. Bizni söylediler. Sizler Tatar bolup Tatarça söylen almaysınız. Bilmeysiz tilinizin. Neşin degende olar bir yerin tilini bilgen temiz bir yerin tilinde söylenedi. Bizler endi Özbekistan'da andan koşuldu, bundan koşuldu. Bir kesik sözlerini deren netemizde, türlendiremiz. Koңilge eşitgen dep aytam endi ne dep aytayım? Bizden temiz söylenediler. Mana Ekrem bile Kosağa onun tatasının adı nedir şu? Tete Женя. Temiz bizden biz akcenta bizden çok. Ana şöyle temiz söylenediler. Aprelning 19'unda 1806 senesi Kezlev qazısının Kırlevut koyunda 40 azbarda 200 Kırım Tatar ve 9 asır yada esirler kaydetilgen. Koyda Kırım Tatarlarla yaşagan insanlarını 1993 senesi Kırım Devlet kanalında Kırım Tatar redaksiyasında çalışkan jurnalistler yazıp alganlar. Хората су benim o'zi bazorim, em o'qurim, em yozarim. Qarada suvga da ben bardim, davulga da o'ynay da doyamadım. Bu insanlar jenikten soň tek rus tilini öğrenip başlaganlar. Olar Kirlevitdeki Kırım Tatar mektebini bitirgenler.
Шымды мектептің бинасы аля да сақланып қалған. Яңы мектеп тәлебелері ise бұл ядикарлық ақында тарихи малюматларны топлап, өз ішлеріні язалар. Довоенная крымско-татарская школа. На данный момент она функционирует как складское помещение. В советский период она была переделана под склад, где хранили продовольствие, химикаты, удобрения. А стены в некоторых местах дают трещины, что ведет к разрушению здания. Село Водопойно в глубокой древности была многолюдная крымско-татарская деревня с многовековой историей. Построена из камня известняка, искусно обработанного, тщательно отесанного, кладка ровная, правильная. По словам местных жителей, школа была построена в конце 19 века и отличается своими масштабами и архитектурой по сравнению с другими зданиями в населенном пункте. 1853-1856 senelері olып кечкен Қырым женкінден соң чоқысы халқымыз Түркияге ижрет еткенлер. 1864 senesi Кірлеуіт сайыплы Қырым-татар көйі сайыла. Онда 33 қорантада 132 инсан қайт етіле. Көйде яңы мектеп 1997 senesi açılған. Бинаның açılmasına көйде яшаған ана бабаларының аризалары ярдым еткен. Чүнки көй балалары 15 километр ұзақлықта бұлынған мектепке қатнағанлар. Айта жағын 22 жылдан берлі мен бұл мектептің рекбері олып çalışып келем. Бек çok қиыншылықлар олып кечті бетте. Ләкин ана бүгінге көре материал тарафından мектебimiz яңы парталар алынды. Енді шайытып балалар оқып нетіп келер яңы несі бойынша. Бүгінгі үшін бізде 93 тәне талебе оқи, 18 тәне ожалар бар мектебімізде çalışалар. Бірінші açılған вақытында бар еді бізде. Қырым-татар сынıfı бар еді. Біздің талебелеріміз олимпиадада, Қырым Симферопольде олимпиаларда, республиканский олимпиадада ерлер алған еділер. Үшінші ерін бір қызымыз алған еді. Әмде Қырым-татар факультетіні де бітірділер бек жоқ біздің талебелеріміз. Шүнчін біздер шундан құрыладамыз біздің балаларымыз, талебелерімізден. Hocamız sorudu dersinin sonunda. En tatlı şey ne bu dünyada? Şeker, şokolad, şeftali tatlısı, elva, pahlava, kuzi pişken kayısı. Yorgan kaçtı, çarşaf uçtu, bakıp kaldım артымдан. Yastığımda baha gibi sıçrap gitti hatımdan. Кірлеуіт көйінің алдында açıq çölде Айдын Азиз баба мезары ерлеші. Мезарының табуды чалмаға оралып, еркек кішіге айыт олғаныны аңлата. Бұл ерде Азиз Айдын адлы инсанның мезары тұра. Амма ағыр хасталық себебінден о соқыр қала. Ве шашыртқан шейлерден бірісі, бір кімсе оның көзлері көрмегеніні білмеген. Чүнки о адди инсан кібі яшап, күллеріні кечірген. Көй сәкеллері бұл ерні абаданлаштырып, сыласалар да, тамир ішлері да керек. Бұл ерде тоқтаған ватандашларымыз Айдын Азизнің адына дуа етіп, Алладан сағлық сұрайлар. Қырым шейхлері Қырым ханлық деврінде пейда олған. Шейхлер есе азиз инсанлар сайылған. Олар Меккеге барып, динімізні өгренерек инсанларны түрлі хасталықлардан тедавилегенлер. Құлан чөллерде бойлы арқадашларымызның мезарлары азиз ер оларақ сақлана. Қырымның йоқ олған көйлерінің сырасына қырғыз қазақ көюде кірем. Бұл көй есе Ақшейх қасабасына яқын олған тарафлардыр. Yoldan келсеңіз, оң тарафта қырғыз қазақ азизлеріне назарыңыз түше. Бұл абиденен бағлы эфсанелер уйдырылған. Эвел заманлары бұл ерлерде Қырымның чөллерінде үш аға қардаш яшағанлар. Олар бұл аятта doğru яшап, дінімізге сарылғанлар.
Бекойде шифа берген, табиблік ішінен халыққа өз ярдымыны көстерген инсанлар оларақ сайылған. Өлгенлерінден соң азиз оларақ нам алғанлар. Оларның қабырлары ise Байқият азизі, Тувақ азизі, Қырғыз қазақ азизі деп сайыла. Кой сәкенлері ise оларның мезарларыны ер вақыт темізлеп, байрам ве хатыра күндерінде олар үшін дуа етіп, Аллахтан яқшы несіл берекет сұрап, женк олмасыны істегенлер. Yıllar keçip bu yerler bomboşlukka çevirile, koy ise şimdi yok. Ama bu insanların mezarı saklanıp kalgan ve Kenne'de keçip ketken insanlar sadaka paralarını kaldırıp dua okup keteler. Sonsuz çöller çok şeylerini bizge aytmağa istey, ama tili yok. Onun astındaki cevherlerini tapkan insanlar da çok. Tasavvur etiniz, ne kadar köyler yok olup, toprak astında yata. Şimdi ise bu yerlerde Kenne'de çok şeyler, demir kıdırılgan maşinalarla kazıla. Ne kadar şey tapıldı, ne tapılganını ise tek kıdırganlar bilem. Ama tarih da çok sırlarını bizge açmağa hazır. Sağlıkны түзеткен ve халқны evvel zamanları сумен teminlegen bu çöl kuyularıdır. Kırlevot koyunde 4 kuyular saklangan. Böyle kuyularını kurmak için pıtaklarla mahsus su toplamını kıdırganlar. Tapkan yerlerine ise akşam filcanını tepsige avdarıp koyganlar. Qayerde çok buğlangan filcan olsa, anda kuyu kazılgan. Köyden tekrar uzaklaşsanız, orta asırga ait olgan 2 kuyunu görebilirsiniz. Olardan atlar yardımıyla sularını çıkarganlar. Bu kuyular Bayqiyat köyüne aittir. Evvelleri kuyular şimal ve cenup tarafında olup, 40-60 metrden su çıkan. Koy sakinleri şimal taraftaki kuyudan sunu içseler, cenubinden ise ayvan suvarganlar. Şimdi de böyle ayvan suvarılgan uzun arıkları saklanıp kalgan. Aynı zamanda kuyularının içinde gögercinler ve yılanlar yaşay. Umumen koy sakinleri evvel ezelden koy asravcılıknen uğraşkanlar. Şimdi de koy etrafında 3 tane koy sürüsü çalışam. Olar sabah çölge ketip, akşam çobanyen bir yerge kaytıp toplanalar. Ve şimdi de koylarını asragan insanlar ve ayvan dış evleri var. Koyның bollığı ise yağmurga bağlı olgan. Yağmur olsa buğday nesil berip, koyны toydurgan. Evvelleri aynı yerde pamuk da östürülgen. Keler dost eşler, saflar kenişler, asıl adını yazar koydeşler. Elbette halkımız öz ana toprağına kayttı. Ama birimiz tarihi koylarımızın asıl adlarını bilip, tarihke nazar taşlamak gerekmiz.